Uriye Edemova Aydın Gecedi. Ne ese de bir haftadan beri onun ne ozu көрүнө ve ne dese сыйыштылы. Кайдадыр гайып болуп кетти. Белки башка тарлада чалышадыр. Сонки дефамында чалышканда тракторчу Энверге Анваржан, сен машинаны бакмага билесиң, энди башка тарлада да сениңнен чалышырым деген эди. Ләкин оңа бригадир разы olmadı. Оглан озуме керек dedi. İyi ki böyle yaptı. Yok ise 12-13 yaşındaki Enver o ağır işki çok dayanıp olamaz, hastalanıp yıkılıp kalır edi. Kardeşi Enver Cevahir'nin yanında sağ selamet yürse kafi. Şimdi ise bu bir putluk ketmenini yüksekçe kotarıp yerge terince vurmak gerek ve selam. Pamuk tübüne pek yakın osken balaban kıyaklı odunu kesip atmak için kız ketmenini onun sağından solundan urdu. Arsız ot ozunu sıkmay yerge daha da ziyade yapışkan gibi tura. Cevahir şimdi bütün vücudundaki güçünü toplap ketmenini kotarır ve buç balık otunun tamirine yandırır, onu tubu tamirından kesip atar edi. Lakin böyle yapsa pamuk fidanı da kesilecek. Erkun sabah iş başlaganda brigadir olarga "Muqayt olunuz, pamukni kesmeniz, bu altından da kıymetli ösümlük. Allah göstermesin bir danesinin burnunu kanatsanız, ana babаңызнен sağlıklaşmaga bile imkan olmaz. Bastırıqның toru sizinkidir, dey. Onun aytkanlarını unutmak mümkün değil. Kok terenligindeki güneş yerge pek yakınlaşkan gibi inatlıknen, cömertliknen ep kızdıra. Cevahir ketmenini kenarga bıraktı, otka iki elinen yapıştı, sağa solga yantayıp çekti. Onun sabakları koptular, lakin tamırı yerinden bile kıpırdamadı. Avuçlarının içine biber sepken gibi acıttı. Kız buna kulak asmay, dizleri üstüne çökeledi. Seni episi bir çekip çıkarırım dedi. Nafile inatlanma. Dudaklarını tüşlep, odunu çekip başladı. Yok, hiç de olacak şey değil. Elleri, ayakları takatsızlandı. Otqa bakıp kaldı. Gözleri o günde at aranında kardeşleriyle beraber kalgan anası geldi. 10 gün evvelsi Cevahir işke kete yatkanda o, balam anda iş ağır pek sıcak, yoruldun. 2-3 gün senin yerine men varayım. Ne kadar deseng de menim kemigim katkandır degen edi. Anasının aytkanları bir taraftan doğru olup çıka. Hatice Leyla kibileri oz yolaklarını başından sonuna kadar bel doğrultmayıp çapalap çıkalır. Öğle yemegine gidecekti. Akşamları Cevahir'ni tarla içinde yalnız kaldırmamak için ona da yardım ettiler. Kız buna rahatsızlana, işini olarla beraber bitirmege tırışa, lakin becerip olamay. Buna bakmadan iyi ki Cevahir anasının aytkanlarına razı olmadı. Şimdi bu katı yerli yolaklarla domuz tamırı otunla anası çekişecek edi. O yapıp olamagan işini gam kasivetten zorluklardan sağlığı hırpalangan anası nasıl yapsın? Elbet, anası asılında zengin adamın kızı olup, varlık içinde oskenine bakmadan, zamanlar dönüşken o hocaga çıkkan sonra, üstüne ipek halat giyip 5-6 keniş yarık odalar boylap, uzanıp ketken sofanın bir başından ikinci başınacı çalkanıp yürmedi. Evini, odalarını temiz pak tuttu. Bir mevsiminin başında odalarının eşyalarını sofaga çıkara, divarlarını çivitlep aklay turgan. 6 balаны aşatmak içirmek de kolay değil edi. Lakin bütün bu işlerini anası Halime, koydeş kadınlar gibi kolhoz tarlasında çalışıp ya da tütün demetinden kelgen sonra ve geceleri yapa turgan. Bu diyarga kelip düşken günleri uçsuz bucaksız tarlalarda endi osıp yerinin karasını tamam örtken gur yapraklı tendurust osumliklerini көргенде, mında bakla pek çok saçıla eken dep şaşıp kaldılar. Bu kadar baklaga sırık öter mi? Degen edi Halime. Çapabayır çayırında Cevahirler çok bakla saçaydılar. Olardan çapalamak öyle güç olmaydı. Yer yumşak, çapa kichkene ve yengil. Lakin su meselesi bayağı zorluğu doğura turgan. Sabadan akşamgacha çayırının kenarındaki terin kuyudan iki kopkanın su taşıp baklalarını suvarmak. Lakin bu baklalarının cinsi başka olsa gerek. Yaprakları Çapabayırda osken baklalarınkine çok benzemey.
deydi. Bu o'simlikning baqla olmaganini ve ularni chapalamaq, baqmaq pek ağır ekanini xalq sonundan yaxshi angladi. Cevahir butun kuchini to'plab, tekrar o'tqa yopishdi, chekkaladi, lekin ot qibirdamadi bile. O dersin to'proq degildi, beton ichinde qatib qolgan. Cevahir avuchlarini bir-birini ishqaladi, yapaloq o'tning tamirina yaqin yerinden tutdi, vujudindagi butun kuchini chekdi, olmadi. Cevahir yerga o'tirdi, ikki oyog'ini yerga tiredi, kenya o'tqa yopishdi, chekdi, lekin uni qibirdatib olamadi. To'xtadi. Çeresinden aqayotgan terga ko'z yoshlari qatildi. To'proqli ellarining cheresini o'rtdi, için ag'lab boshladi. Bu vaqt qomshu tarlada çalışayotgan o'zbek qadinlarining bir tegiz yig'lagan tatli seslarini eshitdi. Juldir qamishqaya sirg'am tushdi, yar, sinalmagan yerlarga ya, singlim tushdi, yar. Cevahir ağlamaktan to'xtadi, ularning yerini dinledi. Bu yerning maqami, so'zlari endi deyarli Cevahirga tanishdir. Ular güneşning yoqiji sıcağına, ishning ketmenlarining ağırlığına quloq asmaylar. Hem pamuk fidanlarını chapalaylar, hem de yüksek gur seslen yig'laylar. Gayet o'tli yo'loqlarni chapalayarak, bo'ylay serbest gur seslen yig'laganlarına Cevahir şaşıp qala. Kimerde ularning yarışlaşgan gibi Hatice de o'zining sevgan yeri dertli qavalni yig'lab boshlaydi. Onun gayet gur, tatlı, cam gibi temiz sesi pamuk tarlası üzerinde dalgalanmakta olgan sağınga barıp qatıla, uzaklarga yayılıp ketdi. Böyle vaqtda o'zbek yirjilari o'z raqiblarini dinleseler kerek, birden susalar. Lekin bizimkilerinin çoğusu bu yerni ko'z yoshlarına g'arq olib dinleyler. Şunun için de Hatice yig'lamamaga tirişa. O sağlam mucheli dulber kadın. Saçları gur ve kabarık. İri ko'k ko'zlari daima kulib baqalar. Felek ondan bir şey acımagan, güzellik de, sağlamlık da hepsi yerinde. Koyde akşamları tutun tarlasından qaytayotganda yig'lasa, onun qo'sh sesini butun ko'ydeshlari quloqqa chevirilib dinlaydilar. Xususan, o't bulbulini yig'laganini Cevahir ve anasi Alime pek begineydilar. Azbar kapısı o günde laf etip oturgan kadınlar sözlerini birden kesip, Hatice yig'lay deb biri-birine baqishaydilar. Ne kema ne gerek ne darya. Tatlı sesi butun koyunu çınlataydı. Bayram seyranlarda bir sebepten Hatice yig'lamasa, ko'ydeshlari onu şenlik saymaydilar. Kunlarning birinde rahatlık vaqtında Chuku bayırının japında yig'layotgan Hatice'nin sesine telli qavalda qo'shildi. Butun ko'ydeshlari evdeki ishlerini bırakıp azbar kapılarından tышqa chiqdilar. Bir-birlerine bizim Hatice sevda olgan degan gibi baktılar. Çünkü onun sesinde şu kuni ayrıca ayank ve jo'shqinlik bar edi. Ko'ydeshlarining tushungani to'g'ri bo'lib chiqdi. Qiz komşu ko'yli yigitga qo'jaga chiqdi. Baydar o'z bulbulinden ayrıldı. Ko'ydeshlari akşamları onun güzel sesini eshitmekten mahrum kaldılar. O vaqtlarda Qrimga çalışmaga kelgan Ukrainalik qizlar tarlalardan daima yig'lab qayta turganlar. Böyle vaqtlarda ko'yning xalqi Hatijani xatirlaydi. Aradan birkaç yıl geçken sonra o keyin o'z ko'ylarında paydo oldu. Bir o'zi degil, kocasına benzer dulber o'g'lanchig'ining beraber keldi. Ko'ydeshlarining aytganina ko'ra, kocası Hatice balalı olgan sonra Aqyarga qatnab boshlagan. Anda nasıldır bir restoranda çalgı takımına qo'shilgan,
Ахыр соны карысына ve оглуна быракып кеткен. Шээрле кадынга evlenген. Хатиже тарлада өзүнүн эвелки ишини девам этти, амма көйдөшлөрү онун йырлаганын унуттулар. Бу ачык көңүлү атык яш тул кадынны чоклары жеңил табиятлы беледилер. Буна бакмадан evlenmek үчүн пешине түшкенлер чок болду. О эч бирине ыраазылык бермеди. Оглунун таалийине Огей бабага ишанмады. Ille bir kun balamны инжитир деп коркайды. Лекин шымды оларнын йырына кимсе катылмады. Демек Хатижелер ондан баягы узакталар. Жыбайыр еринден сычырап турду, беденинде яны куч, гайрет пайда болгон киби кене япалак отка япышты, onu birkaç kere o yakka bu yakka çekeledi, sonra özüne doğru çekti, inat otunun tamırı özünen beraber bayağı toprak yulkıp çıkardı, Cevahir tişlerini sıktı, episi bir çıkacak ekensin de, dedi açunen. Bu vakit gözlerine onun çukuru içinde bir tarafka yantayıp kalgan pamuk fidanı erişti. Kız өсімлікнің мұқайтлықнен doğrulttu, түбіне toprak uydu. Ona bir şey olgandır degen şey akılına bile gelmedi. İşini devam etti. Çünkü vakit zıkarlaydı. Yolaknın sonuna çıka aytkanda, артында табелчinin telaşlı sesini yaşatıp toxtadı, çevirilgeninin gözlerine onun elindeki solup kalgan pamuk өсімлігі ilişti. Bu nedir? Dep jekirdi kızının üstüne tabelçi. Cevahir'nin vücudundaki kan şuuldap yüreğine urgan ki oldu. Kız bu 35-37 yaşlarındaki bedeni bakır renkli, sert bakışlı, orta boylu, kesmentik, beyaz kölmeginin ogu köbegine açık, tar balaklı ştаны tizlerinde olgan tabelçini көргенде daima korkaydı. Şundy ise yüreği toktap kalgan ki oldu. 1, 2, 3 tabelçi sayıp pıtaklarını Cevahir'ge attı. 3 danesini kayıp etkensin. Bu 3 yıl, yok 10 yıl demektir. Bütün yaş ömrün bastırıkta. Cevahir bu aykırmakta olgan herifke korkulu gözlerinden bakarken başında meni bastırıkka koysalar garip anam, kardeşlerim ne yapacaklar degen fikir dolanmaktaydı. Tabelçi hep aykırmakta, ellerini sağa solga sallamakta. Bu sana salkın terek taldasında, paşahane içinde. Paşahane, beyaz bezden evçik gibi dikili, insanını yuklaganda sörü senekten korçalay. Hanımlar gibi yayılıp öyle gece yuklamak değil. Buna ciddi iş değiller. Emaza çıkırte barıp uyatmak istesen, minilmegen acımı at gibi tepeler tepmek ne olganını gösteririm men sizlerge, dedi tabelçi ve göz kıyasından Cevahir'ge baktı. Cevahir 2 kun evvelsi olup geçken көңілсіз vakayını hatırladı. Yarı gecede bu Yezid tabelçi tarla kenarında yüksek dallı sugut terekleri tubundaki paşahane içinde yuklamakta olgan kadın kızlarının ayak ucundan içeri sokuldu. Birden seskenip uyangan Cevahir'ge o pek dehşetli bir mahluk olup göründü. Kız acı kıçırdı. Hatice tırnakça içinde gece musafirine öyle bir tepme yandırdı ki o sorudan aşağı tığırıp ketti. Soru balaban set yerine. Kızlarının iki tarafında yatkan tırnakça içinde sakçılar Enver'nin Nazım bu şamatanı duymadılar bile. Hatice, Leyla ve diğerleri turganda tabelçi endi sıçan deligi bin altın zuğan edi. Soru üstündekilerinin bazıları külüşe, bazıları ise korkudan kaldırıp öz yerlerine yattılar. Tabelçi Cevahir'ge daha da yakın geldi. Sarı iri tişlerini sıtıpırcaydı ve kinayenin. Bastırıkta paşahane aptelerin olmazlar. Andaki sakçılar seninle dülber kokla ki oynarlar. Men bellesem, mana ahtımını almakның vakti keldi. Kızga açunen baktı. Sonra kaşlarını manglayı üstüne көтерді. Ya menim degenimni yapacaksın ya da bastırıkka tuşup
Сакчыларга ем олажаксың, деди каттылык эле. Я, сызын дегениңиз не? Жевайыр оңа таажипленген алда бакты. Табилчинин кулаклары кызарганки болду. Постал дудакларыны бири-бирине сыкты, Жевайырдын көзлөрү ичине бакты. Бирден эле аягы берилгенки болду. Көзлөрү пек дүлбер экен деп тушунду. Оларга девамлы бакмак истеди. Жевайыр онун максадын аңлаган киби назарыны Памук тарласына чевирди. Бирден абдыраганки болду. Олардан 5-6 адым оякта бригадир келмекте эди. Оны көргенлери менен Жевайыр де табелчи де катып калдылар, лакин табелчи өзүнү дерал элге алды. Тишлери арасындан кенарга чырп этип түкүрдү. Тамам вактында келдиңиз, Орманжан ака, деди жидди алда. Оларнын турушундан бир шейлер дуюп, сезикленип келген бригадир башта Жевайырге не болду деген киби диккатинен бакты, соңра табелчиге чевирилди. Тынчылыкмы? Деди. Тынчылык чарпсын. Бу эркеңиз памукларыны кыйыр-чыйыр этип чыккан. Бригадир Жевайырдын аяклары түбүндөгү солуп калган памук өсүмлүклерине бакты. Bundan xaberdar адам киби бир кашыны маңлайына көтерди. Мен шынды Жевайыр чапалай аткан жолаклар ичинден келдим. Бу фиданлар ягана япылган. Ягана сейреклештирилмеси керек олган жер. Бирденеси да анда калган, деди катиетли. Табилчинин кысык көзлөрү да кысылдылар. Айне жетилки, сен аны корчаламага чаре таптың, деп тушунду. Бригадир оңа кулак асмады. Белиндеги кыйыгынын арасындан нас кабагын чыгарды. Сол элинин абучуна ешилли каверинкиле топуракны андырган насыны төктү. Онун кайтлык нентилинин түбүнө атты. Дудакларыны бири-бирине сыкып, кызга тушунжеле алда бакты. Теренден кокус кечирди. Оны чыкарган кескен жеринде калдырмак керек эдин. Сен не вакыт инсан киби чалышмага угренежексиң, деди языксынган адам киби. Оны мында менде гүл табелчи кетирди, деди Жевайыр корккан алда. Бригадир онун сөзлөрүнө кулак асмады, памук фиданларына элине алды. Бригадир эмже сиз онун яланларына инанмаңыз. О өз жамалы менен хан сарайыны яраштыра билежек мелайке памук чапаламага истемей. Белки бу ишни япмага оңа гуруру, дүлберлиги кедеретедир. Табелчи пек акылы сөзлөр айткан адам киби сары тишлерин ысытып, мыскыл менен ыржайды. Бригадирнин токал калын кашлары түйүмлендилер. Эр бир хорас оз чөплүгүндө падишадыр. Сени оларнын юртуна тутун асырамага жоллаган олсалар, насыл чалышыр эдин ажыба, деди агызында нас болганы үчүн пелтекленген алда. Мен анда не үчүн бережек экенлер, мен не япканым? Женкке алынмаганымдын себебini өзүңүз билесиңиз, Орманжан ака. Табелчи сол топал аягынын тизине шамарнен урду. Я, олар не япканлар? Бригадир табелчинин көзлөрү ичине бакты. Не япканларыны өзлөрү жакшы биледирлер. Эм асылында оны яланы сөзлөрү дегил сиз де, мен де жакшы билебиз. Оз ватаныны душманга саткан адам биздин памугубузду себежекми? Ой да чалышыр эди, амма хайынлигине саткынлыгына бара. Да десен, мукайт олмасан бу мубарек өсүмлүклөрүнү кыйыр-чыйыр этип чапалап кесип де чыкар, деп табелчи элини саллады. Сиз оңа бир чаре көрмесеңиз, мен өзүм көрерим. Орманжан аканын чырайы бирден агарды. Бир акылсыз сууга бир таш быракканда 40 акылы чыгарып боламаган. Бу серсемде районга барып, анда айыт тешкилатларга кирип бир сөз айтса етти. Жок, көпекке таланган же чалыны доланмак керек деп тушунду. Оны опламага карар берди. Ойлой фена инсанлар исе яры кежеде оларнын пашаханеси ичинде не ишин бар эди, деп күлүмсүреди, сөзүнө башка аякка буруп. Табелчи ондан шымды бойле суал умут этмеген эди. Кысык көзлөрүнү төгереклендирди. Өзүнү бир şey билмеген адам этип көстөрмөгө тырышты. Череси да жийдилешти. Маңлайы түбүндөн не япмасыны билмей жерге бакып турган Жевайырге көз ташлап алды. Бу ханымларны диңлесеңиз,
Олар сізні делиртірлер. Яры кечедегіл таң вақты еді. Мен оларнен кейфленмегедегілде ішке дәвет етмек үшін барған едім, деді. Өзі біле дуймадан ирі авучинен жақыны сипады. Сіз шымды мені тәзірлемек дегілде, асылында оларны жазаламақ керек едіңіз. Анавы Хатиже деген сойы мінілмеген үркек ат кебі жақыма бір тепме яндырды. Аля да аузыме келіп оламайым. Бригадир оның чересіне бақты. Дерманлы қадын, жақыны езмек дегілде сындыра білейді, деді. Маңа қалса, ойлай япып оламаз еділер, амма сізден юз тапалар. Сіз оларға дым ерде ятмасынлар деп, соры тапып кетірдіңіз, пашахане тіктірдіңіз. Олар ісе ханымзаделер кесілділер. Не чібінден қорқалар ве не де чіркиден. Аппақ ханымлар пашахане içinde үйлегеже uzanып, созылып, кейф чатып юқлайлар. Рейс оларның кім олғаныны біле, шунын үшінде бізім адамларға қошмай. Мында кімсесіз тарла içinde пес кібі. Пес тері хасталығы. Ерлі халық о хасталықтан пек қорқа. Яңыз өзлері чалышалар. Бұ ханымлар өзлеріні сықмайлар. Аксіне мында курортта юрген кібі есетелер. Ешке чағырып барған адамны мінілмеген ажымы ат кібі тепелер. Мен оларны яқшы егерлер едім, амма, деп табелчі тішлеріні сықты. Оларға да бөйле япқан екенлер ма? Кинаенен күлімсіреді. Кімге? Фашистлерге. Набиджанука, сен шашмалап башладың. Ақылыңны башыңа топла, деді бригадир табелчіге ялварған кебі йымшақ сезінен. Сон Джевайырге чевірілді, сен бар, ішіні девам ете бер, деген кебі еліні қақытты. Джевайыр чапаламақ керек олған йолақларының дигер башына кетті. Бригадир баяғы вақытқа жонын артындан сөзсіз бақып тұрды, соңра табелчіге чевірілді. Набиджан, бұл бичаре қызның бабасы, ағасы, женкте, сенің менің кебілерінің çalışması, яшамасы үшін қан төкмекте. Лейляның, Хатиджаның ақайлары да ұрышты. Хатиджаның оғлы да мектеп талебесі екен. Көңілі оларақ партизанлыққа кеткен. Сен ісе, гежелері тілкі табық қырсызылығына далған кебі, оларның пашаханесіне соғылғансың. Білем, сен әлбет ақайсың. Дүлбер қызлар қаныңының қайната біле. Ләкин ука, сен ен әсасы табелчісің. Яни реберсің. Ем яқшы чалышқан реберсің. Мен сені ем севем, ем урмет етем. Бұны өзінде яқшы білесің. Біз екіміз бір олып, оларны чалыштырмақ керекміз. Огымызде дақ кебі планымыз бар. Оны еда етмекнің yollarını олар дегілде, сен ве мен қыдырмақ, да доғырысы оларны яқшы чалыштырмаға білмек керекміз. Бүгінден сон ішінің бұ яқына диққат етейік, Набиджан, аңладың мы? Деді бригадир. Башлығындан бірінші кере бұ қадар йымшақ, сыжақ сөзлер ешіткен табелчі, яқ кебі йымшады. Мен де ішімізні, планымызны түшінем да, бригадир ака, деді табелчі. Шунын үшін де оларнен қавға етіп юрмекдегіл де чалыштырмақ керек. Бригадир башындаки тақиясын чықарды, тази арчылған пішкен емірта кебі теміз тегіз башыны авучинен сипады. Бұ серсемні біраз ятыштырдым ғалиба деп түшінді, теренден кокус кечірді. Набиджан, маңа бүгін идареге ертеже бармақ керек, мұндаки ішлеріні озын бақ, деп кетті. Табелчі yüksекче ерге чықып, кенеш памуқ тарласына көз етті. Орталық яна ятқан кебі сыжақ олса да, дигер кетменжілер ве Джевайыр бел доғыртмай чалышмақта еділер. О мемнун алда күлімсіреді, рухы ғайет көтерінкі алда, қайдадыр йоқ олып кетті.